Madrasah Mutawasitah Abdul Wahid Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul Syekh Al-Mukarram Mudirul Ma'had Tebu Ireng Jombang, Al-Syekh Al-Hajj Abdul Hakim Mahfud wa zawjatuh. Fadilatul Asatidhi wal Masyayikh lil Ma'had Tebu Ireng Jombang, Wasiyadatul Lajnatul Tahkim wal Muhallafin Musabaqatil Lughat bi Ma'had Tebu Ireng Jombang, wa jami'il ahibba'il mahbubin wal mustami'in al-kiram. Ayyuhal ahbab, nahnu natakallamu ba'duna ma'a ba'din bilughatin khassah, wa kullun nasi fi anha'il alami yatakallamu bilughatin khassah aidan, ya'rifuna ba'duhum ba'dan. Fa ahlu sukanin jazirati Jawa yatakallamuna bilughatil jawiyah, wa sundawiyuna yatakallamuna bilughatil sundawiyah. Wa nahnu kal muslimin ladaina lughah hiya al-lughatul arabiyyah. Wa fi hadhihi al-fursah sa'ulqi lakum al-muhadarata tahta mawdu'in ahammiyatul lughatil arabiyyah. Ayyuhal ahbab, kama arrafna anna al-lughah hiya al-wasilah al-ula littakhatubi bainan nas, wa hiya ahammu adatin min adawatit tafkir, wa hiya aidan wi'a'ul ilmi wal ma'rifah. Fal-lughatul arabiyyah tatamayyazu min ghairiha bi annaha lughatud dini al-islami, wal Qur'anul Karim nuzila bil lughatil arabiyyah. Qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba qaumahu al-araba bilisanihim, wa id aradna al-husul ala fahmil Qur'an wal hadith wa ma'rifati asrarihima wa istinbatil ahkami minhuma, fattariqul wahid huwa bil lughatil arabiyyah. Ayyuhal ahbab, wa bihadhihi lughah naqra'ul Qur'anal Karim wa biha nata'abbadu ila Allah ta'ala, fayajibu alaina katullabil ma'had Tebu Ireng an nata'allama al-lughatal arabiyyah bi kulli juhdin. Qala al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Famin hadzal qawli na'rifu anna al-Khalifah yad'una ila ta'allumil lughatil arabiyyah wa fahmiha fahman amikan. Fa idza akhta'al mar'u fi fahmin nahwi 'inda qira'atil kutub fa akhta'a aidan fi fahmil ma'na, wa hadha khatirun jiddan. Ayyuhal ahbab, qabla aktafil kalam aqul lakum anna al-lughatal arabiyyah laha dawrun 'azimun fid din, falikulli muslimin wal muslimah ayyatafaqqahu fil arabiyyah kawasilatil ta'abbudi wal ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Fa arju minallahi subhanahu wa ta'ala aw yusahhil umurana wa yaftah qulubana wa yaj'al lana jami'an mutakallimina bil lughatil arabiyyah. Bijahis sayyidil bariyah sayyidina Muhammad